Thir tu le ngai thatu te nilai ni chibai le vek ule tunruma chon nisan UEFA Champions League in K result quarter final second leg train bul kan tran le anga zanin in khel tour fixer te ba ka football tholeng te po thlirangai thla khona nei le donong o ni zana in khel munam taka UEFA Champions League lama champion thei tura kan rin zinga me Barcelona team chu anta takau maya anking pui Atletico Madrid laka comeback te viewma se goal ni goal khatin avan doi zoka antranga season kalmek UEFA Champions League atanga pet so annita ane ni zana in khel monom taka hian mol nei tu Atletico Madrid heng goal shot tum som panga anneya Barca heng goal shot tum som pali nei thungen in khel pumpui thlera ero Barcelona anchung nung zoka Atletico Madrid po an khel chelo hle atirlama Atletico Madrid hi anbet khop maya golpo anchua treu teu view mai ma se hun rei chawa Atletico Madrid hi beisei pha bakin an khel tha chau zuita ane soita gang khan hein khelain atir train hlo om ngala second somthum pathum na le ka train goal kan muteu hle Atletico Madrid lar hnung tal boy nang chingin lemin yamal chuan gola khung teu khop maya Madrid lar hnung lampanga vel abum kwal zau hnuwa gola ashota Mizo chon thatakin alo dang minute lina a goal tange nge ya longlei ball pass sol nang chingin Ferran Torres chon alo la chat maya rang takin alaya lemin yamal tan ball pe pheyen yamal hian ti boy tu nei lovin boxa ball alu puya olsam takin goal akhung hemi hnu hianin Barca hian hun tha anin siam le nuala minute somni palina ansipur ansut zo Daniel Mo chuan box chunga alaya ding Ferran Torres tan ball thatakin ada luta through ball thabik ane Ferran Torres in ding lama moisetin apet luta ama veng to longlei chu condemn thei thungang minute somni pangana ding lama tangin yamal chuan outside footin ball thatzetin aron vor luta Fermin Lopez chuan thatakin atau ti boy tu anei to lem lova mase gola chantir lovin an ui hleyang Mizo chon thatakin alo dan saka Fermin Lopez a tlu hian Mizo ball bu chu a hnim deuh hak bok boro kom zui deuh hatama seret kat pek na torero anilo ane minute somthum panni na Barcelona hian an nor luat an tur ta thunga Griezmann chon dinglama trazetin Lorente tan ball da pheyen ani hian velama Lookman tan ball across phei vele ngala Lookman hian alaya ko zeta pedlutin ansipur asu thena aggregate tairo ma an hruaina anita chia thung first half ang goal dang alubel zui talava second half minute somnga pangana Daniel Mo chon dinglama tangin Gavi tan ball ape phei kau maya ani heng gola apet zui ngal apet thatok lava mase Ferran Torres on gola pedlutin mase Ferran Torres on thazetang gola pedlutin ma an hruaya ma se video assistant referee endikani nuwa offside wanga pomsak anni talo ane Barca tan chun auyom leang so hemi nu hian Barcelona hin nataka norle tin hun tha anin siam le nola lemin yamal te phei chu an hlo om hle masen van doitikal tuang turin minute somsari pasarina Lorente chon sorlet tan thu ball thazetin ape pheya Garcia chon alo paltlu atira offside han phar nizet ma se video assistant referee endikani nuwa offside alo ni silava last man alo ni boknen direct red card mang no chu ani zuita ane ti hian team pani te in machona hin red card kan mutam ta khop maya tun nai anin machon nung panga red card pali zet for anita ane hemi nu hian Barca hi anla hlo om thawa hun top roll deu thom minute som ko parukna Roni chon ding lamatang ball aron vorlu cho Araujo chon atau lut teu khop maya dinglam kila atau chu gol lo chia Barca tan chon hei chu auyom bik leang cho thil thleng danglam omzui talova Barcelona heng goal ni goal khatin ne nan changa aggregate tairo avan doi zoka tang ta yin Atletico Madrid hi goal thum goal nin an chaka semi final anin hlangkai zuita ane Barca lam hian knockout round kan hanti angchia hian Atletico Madrid an ngam lo khop maya Kumina atum ni nan Atletico Madrid hian knockout round kan hanti angchia hian an pet lata ane Copa del Rey an pet latawa tundin muna UEFA Champions League train an not chuak chun zom le ta ane
Tihian nena chang team Atletico Madrid hian semi-final a Arsenal le Sporting Lisbon in machona chak zok an machonang ni zana in khel danga Liverpool le Paris Saint-Germain te in khel munom le boruak tang zeta Paris Saint-Germain bok an chak le ya Liverpool hian second leg a pong goal khung ta chuang lovin aggregate a silify ngutin antlo ma second leg a Paris Saint-Germain hian Sydney fain anlo ne non le ne ni zana in khel munom takan Liverpool hi an khel chelutuk lava goal shot phaija tum somni pakhat te me umai nei yen Paris Saint-Germain goalkeeper an ngamlo ang reng khop maya Stefano Fianin Liverpool goal shot tum sari vel za chu thatakin adan sak Paris Saint-Germain heng goal shot tum som pakhat an neya target a shot tum nga nei thungin Mamardas Vilero an ngam ang reng khop mai ball in pass di konga Paris Saint-Germain an chung nung zo ka ball possession a ero Liverpool an chung nung thong ane in khel a mu nom hle soita kangin Anfield ta in khela hin Liverpool hian goal khung an mamoti anin hria lawompo an hlawom thin viau minute som palina Osman Dembele chuan Zaire Emery tan ball thatakin ada luta Mamardas Vili chon thataka lo clearin ball per hi Dembele bula bok atlale gola achip phei ngala mase Mamardas Vili hen thatakin alo dan sak ane minute som thum pahatna Mo Salah chon dinglam atang ball arong cross traset cho Kerke sun thatakin gola apeta che thatak Stefano sun thataka lo dan sakin ball per hi Van Dijk chon gola apet veleya Marquinhos sun thatakin alo dan sakle Liverpool team an van doi le first half in Liverpool hian hun tha anin siam le nola ma se Stefano fi an pal tlang zo talo ane second half minutes somni pakwana kodi gakpo chan box pon threat train goal shot aneya Stefanov chun alo dan per sakle chia minute som sari pakhatna box veilama engu moha chun ball thatakin alu puya goal shot chelem lo tak ron nehin heipo Stefanov chun adan sakle minute som sari pathumna a goal tange ngeya Varas khele chun dinglama Dembele tan ball pe pheyen ani hian McAllister chiang zeta akat zok nuwa veilam kila a throi luta amoi hle Ballon d'Or donglai nge kan ti thayang chu hemi nu hian Liverpool hian hun tha in siam noling goal shot po an nga hleya soita kang khan goal shot in khel chung zoin tum somni pahat te me mai an nei kan ti kha Sobos lai goal shot po a hlo khop maya ekitike te po an hlo thin le mase poimo golero an khung thei ta chuang lava an nor lu thian tur le minute som ko pakhat na Varas khele chon ahma ding Barcola tan ball pe pheyen Barcola hian dinglama tlan Osman Dembele tan thazetin avor phei veleya Dembele hian ti boy tu nei loving goal a olsam takin a khung le Liverpool tlar hnunglam an thiat moi thin hle hemi nu hian Liverpool tang comeback theina hun om to lova hun top zui ngal tama hian Paris Saint-Germain UEFA Champions League a champion la hian olsam takin Liverpool hi anpal tlang non leya season liam ta last 16 anlo hne to nele chung hianin semi-final anin pet tling zui ta ane Liverpool zin kongero atop ta thong tian Paris Saint-Germain hian Real Madrid le Bayern Munich te in machona chak zok chu semi-final a an machon vele ang heti megla hin UEFA Champions League kinel na te zanina nei chun zom anile do na zanlai pel dar som pani le chanve inkhel munom tak clear tur omle do nen German Bundesliga champion lai Bayern Munich chuan Spanish La Liga club tha Champions League chun hu hang nei thwa kan ti ber te zingami Real Madrid chu anlo mi khwal do na inkhel munom big tak ani nge arinom team pani te first leg anin machon to khan clear le ta ila inkhel munom tak team pani ten chop chuakin go sot phei tu tum somli zet kha inkhela khan aum ani kha Real Madrid tan Mbappe goal a khonga Bayern tan Hurricane le Luis Diaz ten goal an khung ve bok Mbappe goal a khung theilo zia te po kan hmuanga chu achan ber chu Manuel Neuer a che thadwang kan ti thayang second leg in khel tur po hian ngai ven a hlo angreng khop maya inkhel munom big tak hi chu anile ngei turangai ane achak zok hi champion thei tura ring kai ber anni zui turangai ani bok chuti rual chuan Paris Saint-Germain machon tur zon na tur ani do na a munom hle hin arinom Bayern lam hian hun an nei thadeu kan ti thayanga aweya goal ni goal khata hne na chan to wang hian an mani mola
Real Madrid hi anlo mi khwal ve don thunga inkhel munom tak ani be sei taila tunge chakzo ka kan rin hlom le song pahni le chan vea ve khian team tal boy Arsenal chuan Portuguese League champion lai tei bulama hroi tu ni bok Sporting Lisbon chu anlo mi khwal do na first leg khel zota ka Gunnar Sian sikhat fain neina anlo chang towa Sporting Lisbon po an khel thahle ni kha chuti rual chuan second leg in khel hi apoimo hle don na goal khat margin chau ani wangin Sporting Lisbon tan po chance ala chelo angreng khop mai chuti rual in Emirates Stadium a khel tur an ni don awangin probability po Arsenal chakring an tam khop maya an din monero athadeu zok kan ti thayang Emirates Stadium kan hanti khanin karliam ta kartopa Bournemouth laka Emirates Stadium hengan RC antlom khawani kha tundin muna inkhel hi munum turangai aniya anmual apogan RC anmual pho theiti kan muchiang to second leg in khel munum tak handring ta inla tunge chakzo ka kanrin lomle inkhel result le fixer lam chukal san taila football thulenga lut chhodonang o tunrum chu Mikel Arteta thu soitang hen bultran vele ta thung ila Mikel Arteta chan tun nai an che that tok lo chungchanga an zona chu chang hian Arteta chuan tun din munai lo thonei chete ma kan nei lova kan team kan in lungruala kan al chhole nge yang kan che that te po kan chun zom chhole thein karinga zanina kan game khel tura hin nena chan apoimo do na chumi nulama city laka pothil ro puiti kan tum chun zom le don ane ato pahin thatakin kan puak chuak thangi nge in karinga chutiang ti tur chon thei top kan chuang lo thonei chete ma kan nei lo ti in asoi zui bok hetiang kar heng Gary Lineker eroin Premier League title race kalmeka Arsenal team chu a hlo thon pui thu asoi vele ta City din mun chu thadeu zoka a hriat thu asoi Lineker chuan karto pa hin team pani te anin ma chondo na tahiam Premier League champion tur chu kan thre chho thei toin karing mitam takin tun din honna Arsenal team din huna tha tin soima se Bournemouth laka an kheldan en khachan champion quality an ni chialovin ka hria City lamero an game aron bon chho ma champion thei turin an ni hian in rin tok na an nei ya chakpo an chak zokin ka hria chuwang chuan champion tur hi ama ka soyangut kha ani talova City din muni athato zok lein ka hria ti hin asoi Lemin Yamal point Neymar chungchang an zone chu aron chang vele ta Neymar chu World Cup a inlan ngai se adu thu asoi pialama Neymar chu khovela a player ngai sanber te zingami ani thu asoi Lemin Yamal chuan kanopan lai kha han enta ila ka idol chu Neymar kha ania football nuam ti taka ka khel thei chan po ani enton chung hian football ka khel kha ka zirna sa ma ani na taka chuan TV kaltlang khanin ni tin hian trum ni tanga tum thum vel chu Neymar a khel dang kha ka entry na zirpo ka zirna sa thin le ani hian thilro pui tak ke ma hian min hnut che a chuwang chung World Cup a po hin inlan ngei se ka du tin asoi Major League Soccer lama poni zan lama khan mi pui bara khai zok thei thil athleng ta ha Lionel Messi khel mek na Major League Soccer champion lai Inter Miami chuan an coach roi lai Javier Mascherano chu an chho tir tak thu puan ania club nen inrem na mangin Mascherano hian Inter Miami hi a chho san zui ta ane thren khat chun ai hnuk dok ni te poin an soi bok Mascherano hian season liam ta khan Inter Miami hi Major League Soccer a ro pui takin a champion puya kumin season kalmeka ero ache that pui tok lo hle hemi wangen a hna chella hi akal santa ni tura ngai ane Mascherano hi ache chelem lova mase tu hnai a result thatok lo hi atur ve ta ni tura ngai ane Lisandro Martinez an red card amu chungchanga Michael Carrick po aron tong chuaka thutluk na diklo tak nia a hriat thu a soi pialama Calvert Lewin point kat mu a phu thu a soi Michael Carrick chon kha thil kha enta ula Lisandro an asama apo sakringot kha an ena Calvert Lewin po khan Lisandro Martinez a maya khan aham saka kha thil phalbik ani chuang lo ane ain balance tok lo hle han enta ula film khor tak le ni na tak anga han thlir chuanen unfold ve ya ngaidam ve mai turnia ke chuan kangai kha thutlu na khan min hong le ti hin asoi zui bok
ni zan lama khan English media ten antarlan dan chuan Ses Fabregas po City lama akal thut arinom ni hin alanga hemi chungchang hi media tam tak te chun tar langin Pep Guardiola hin season kalmek ato phuna City acho san dona chumi mun rok lo khatu turatan komo team ro pui takakai shoi mek to Ses Fabregas se senglo antum don ta anne kan hria tangin komo team hi kai thar team ni chungin Champions League khel thei turin din hun thataka anding meka kai thar team tiamoi lo khopin an che thatle chumi team kai hroi tu che Fabregas si ani ya du tu po an thanem zui tahle anne tun din mona City hi an khan angreng khop maya an senglo mai rinna alien chho tran ta Manchester United lampoin coach thar chu anjong chho ta tak ni hin alanga ni zan lama khan Julian Nagelsmann chu inbiak na ankal pui ngei ni in soi thom om tatlat maya tu na tanga re lo te a engkim ti fel ani arinom thu an soi tatlat mai Germany team tun din mona enkol mek to Nagelsmann hi United team club ho tu te hian an du hleya inbiak na po ankal pui ngei ni hin alang FIFA World Cup azo huna United hian engkim anti chiang don ni hin an soi tatlat mai Carrick hi ngeta an roi arinom lo coach thar turang chi te point soizom atam angreng khop maya Jurgen Klopp po Real Madrid ta alu don nia soi aum le ta kumliam ta December thlahan engkim anti fel to ni hin an soi tlat mai hemi chungchang hi pa ngai takin an la puang chuak lo mai ni hin an soi bok tun din muna hian Florentino Perez chuan Jurgen Klopp kai hroi Jurgen Klopp thla chang dol tur hian Toni Kroos po an be fel to ni hin an soi boka Toni Kroos le Jurgen Klopp te hi Real Madrid ta an thok dun do ni hin alang chho tran ta anne chuti rolling rumors sa tamti hre le ta ila athleng dik thut thei tho ti po hretel taila thang he Romelu Lukaku po ni zan lama khan Napoli lam chon an hrem tur thu an ti chiang zui le ta lupuya hi season kalme ka tan antima inlan tir an tum to lo thu an puan ba ka shral an tum thu puan ane lupuya hi Napoli tan che thavio ma se hoila na lu no khel na mun chang tam lo angreng khop maya ahliama dam no phei chong khel na mun achang mang to lo ane hemi wang hen Lukaku hi alom lo angreng khop maya tu hnaya phei chon in khel po atum lem lawa hemi wang hen tlap lam chon an hrem mek an tim tan in lan zui theilo turin an hrem zui don ni hin alang buka lupui hen tlap thar azon nge chungai don ta a ang hle ni zana UEFA Champions League a Atletico Madrid le Barca te aning khel ma deu lok khan first leg ka Atletico Madrid che dan Barcelona in an complaint so UEFA lam chuanin an chui zui lo tur thu an ti chiang ta ha Barca tan chon hei hi apoi hle turangai anne first leg khel zo ta khan muso chon an defender chu pasin akutin alo man chat maya hei hi Barcelona lam lung oilo na ber chu anne UEFA lam hin an complain na ma se UEFA lam chon hemi chungchang hi an ngai to lo tur thu le thutlinga an ngai lo thu an ti chianga Barcelona team tan engkim atop tina ni ya second leg ka an chak lo zui bok nen UEFA Champions League atang chon bye bye an ni zui ta ani Liverpool lam point thulo mom hria tur an nei do ni hin alanga konate chu contractor an zia pui ngei tur thu ti chen ni tatlatin Fabrice Hawkinson atarlan dan chuan tun din muna hin final chu an la nei pui lem lawa ma se engkim a fel to ni hin an soi konate hin kumnga dai Liverpool a contract azia bel do ni hin alanga Liverpool tran tu te tan chun alomom hle turangai ane Chelsea lampoin ni zang khan thu thar an ne ya Porto winger thazet mai William Gomez chu senglu antum do na Brazilian winger senglu turhian amana po Euro makta duai somruk vel chu the chu antum ni hin alanga club pani te hin indoor na po ankal pui to ni hin an soi Chelsea lam hian winger thar an nei thuai turangai ane Arsenal lampoin ni zang khan Julian Alvarez manatana an phalza chu an the chuak ta ni hin an soya Paris Saint-Germain chu makhal ngei antum don country tangin Atletico Madrid hian Julian Alvarez chuatir an phal ni hin alanga aman phu to ka leingam te tan chon senglu mai awol sam turangai ane hei Gunners lam chon man tangkai antum dona amana tana an phalza dang chu an the chuak ta phot mai Cristiano Ronaldo po ala duailo angreng khop maya FIFA World Cup kum sang ni somthum chungchanga an zona chu changin Ronaldo chuan kala khel thei mai theia sin engma asian lo
kum somni pakhat mi ni chungin season ting goal somni chong kala khung theya sangni somthuma phei chuan kala ti thei mai theya sin engma soi thei ani love tundin huna kartin goal kala khung theya world cup khel mai tura hian team tang ka tangkai tok lo ti an soi poi thu dik tok lo ane kartin goal ka khunga season ting goal somni kala khung theye kanram tan heng kala poi mo ti ka in ria a chol kala tum lo ane sangni somthuma po kala thamai theya sin tin asoi afiam thu pa ve deuh tura ngai taila thange Arsenal lampoin thulo momlo hria tur an nei tatlat maya zanina UEFA Champions League Sporting Lisbon an machon huna an player poimo train khat an chhor thailo nual dona chung zinga chuan Jurrien Timber Bukayo Saka Martin Odegaard Ricardo Calafiori mai baka Declan Rice chu an chhor thailo mai thaini hin alanga nimin lama khan tuna kan tarlan te hian training an la zom thailowa an hliam wangin chol an la nei mek ane hetiang ani ta ka chon nimin lama po training lo chu zanina khel tura an fit man arinom lova Arsenal team tan UEFA Champions League a hen anin lan arinom lo hle Liverpool lampoin ni jang khan thu thar dang an nei vele ta United team chu makhalin Stuttgart atangin Angelo Stiller chu senglu antum do na Toni Kroos chuak thar ti an soi mek mana hian pau million somruk vel chu the chu antum ni hin an soi Angelo Stiller hlut nei tun tin hmona pau million somruk vel chia hini tura ngai ania United team lampoin senglu antum ve mek bok kumsom ni pangau pai Premier League ka kan mu thuai arinom hetiang kar hin United lampoin Sunderland a train player thar senglu antum do na Noah Sadiki chu senglu tum do nen amana tan po sum the chonol antum bok tundin huna Sadiki hi Premier League club lian kan ti panga te chon an hel me ka tuima ber hi chon an senglu thei arinom United team hian din mun a thaber ni in an soi me ka team tokin atarlan dan phei chuan inrem na hi an nei trep to ni hin alang United team a kan mu han bei sei ta photila thange Liverpool lampoin ni jang khan thuthar dang ron nei vele ta hian an coach thara tan Steven Gerrard chu singlu mai antum nia soi om vele tatlat maya Arne Slothian season kalmek atop huna Liverpool a cho san don ni hin soi thom aleng chhome ka hemi mun ruak lo khatu turatan hian Steven Gerrard lam hi an hoita ni tura ngai ane ole khati chin hatun trumatan chon nile tamai se thlir tu te ka channel min ngai lut sak thrina in chunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe lo ma han tan min han la pui le taula thungai nom tak te nen mu chho chunjom le sel kan tum don nia